Balen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Magrasyang Miyerkules ding abak po kay kayungan. Didinan da kayo pong maya pa oras, kaniting pamanantabeyo at pamakiabeyo kay kami, kaniting mumuna ng episode ning kay katamong Radioton series King Alay Kapwa. Ami pamagatang Nino ing kapara kong tao. Ako po ing kay kayong talasuyo, Doris Ocampo po ning Social Action Center of Pampanga. Mayapayabak po kay kayungan, mayapayabak among dong, Sister Doris, at kay kayungan pong makayantabi, king kaya katamong radyo ning Archdiocese tamo 91.9 Bright FM. Kabilis po yung panahon ne po, uling atyuta na, king panahon na ning Kwaresma. At atyuta na naman po kaniting kaya katamong radyo, bangkanta, mi pagkwento at migunam, king diwa na ning Alay Kapwa, kapamilataning kaya katamong Radiothon program. Ini po kaya biya po king kaya katamong Resource Mobilization and Evangelization program. Magpalalam king diwa nung bakit atin tamong yearly Alay Kapwa. Ini po among Justin Gatus naning Social Action Center of Pampanga. No sigurong apansinan tamo, alita mo Aldo sa badongeni nemong. Usually gagawan tayo ini half day. Pero ngeni, ing Radioton tamo, maging yang 5-part series, ban mas apilasan tala balang topic tamo at sana abyayan ing Alay Kapwa. Opo, nung dati halos Sabado tamo itang half day, pero ngini po piputot-putot tayo, bangkanta mas talagang mipalalam ya at mas apilasan tayo ing kakatamong Alay Kapwa, nanuyawariti at nanularing programa na niti. Ne? Yes, at kapamilatan po ning Social Action Center of Pampanga, masanting niya pong balita kaya kayo na kaniti pong banwa para po king kaya katamong Radiothon. Iapin po ini itang ausan tamong evangelization program, ne? Mag-guesta na naman pong mag-guesta mo pong miyayaliwang iba't king sektor na ning kaya katamong pisamban ning lipunan tamo na sasahop at mamanantabi king kaya katamong Radiothon. At kareng pong mig-donate, ne? Welcome tamo po. Welcome ya po ining kaya katamong makabukla laring linya tamo. At kasalukuyan po, king buong for the month of February, ding pong kaya katamong donation at yun nala po king 260,499 pesos and 45 centavos. Ne po? Uling pong inipin, resource mobilization tayo. Yes po, amo. Dening makolektang pera, magamit la po karamihay luwang serbisyo at ilang pisabyan tamo kaniting kaya katamong Radiothon. Kaya karing bisang mag-donate, malyari la pong iparalaking kay kayong donations, karing makatuking accounts. So we have the PNB Sindalan branch. Account name is Sakop po. Account number is 203-77-000-1170. And then we have also yung Metrobank JASA, City of San Fernando branch. Account name din po is Social Action Center of Pampanga Incorporated with account number 6763-67
0917-60-39466. At tinta naman po king BPI Dolores Branch. Yung account name din po is Social Action Center of Pampanga Incorporated. So tinta mo account number 0703-415458. And then we have also a branch in SM City, Pampanga. Account name is Social Action Center of Pampanga Incorporated. Account number 001-3304-33244. At syempre po, kareng pong maka-Gcash, malyari kayo mo naman pong magpadala, king pong kakatamong number, ing pong 0905-669-6762, amikilag yung Girly G, ne po. At makapaskil na po, king kakatamong ding manalbe, makasubaybay king kakatamong Facebook or YouTube accounts na ning radyo, makapaskil na po din ning may banggit bank account and Gcash number, kareng bisang mag-donate. Malyari yula naman pong ipadala rin kaya kayong greetings, ne? Mag-comment kayo mo po, karing kaya katamong Facebook account, bangkata makapakyabe tamo karing kaya katamong discussions. Okay. Maka-live tamo naman po king Facebook. Malyari kayo pong manalbeking page ning Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at king Sakop FB page. Karen pong manalbe na bangkanta mas dakal tamo dasan, ne? King kaya katamong kwentuhan, pamigunam, malyariya pong i-share ing kaya katamong live stream at kaniti mo naman, mamag-comment kayo, sabihan nyo rin kaya kayong parokya at ding buri yung batian, bangkanta di nanda kayong mayap oras. Okay. At syempre, maswelo tamo po kaniting first episode tamo. Kaya betaya ing kekatamong pakamalan at kaluguran Arsobispo iamong dong bang pigunaman at pilalaman taya ing diwa ning alay kapwa kapamilitan ning episode may pagmagatang Nino ing kapara kong tao. At bitinan da ko pamo pong bagyan po, mag-commercial tamo pamo po at magbalik ya po ing kakatamong programang Alay Kapwa Radiothon 2025 manatili ko pong makayantabe. King plano ning Diyos, ring babay, atin lang makapasubaling papel, agagampanan, ban misundo, ing obra ning pamaglalang, king sepupunan, ning metong ababay, daratangya ing bie, akalam ibat king Diyos, tunepin, makapasubaliya, ing kayang kasuywan, king familia, king banal akapulungan, at king lipunan. Ring balang babay, sukat yang tanggap kagalangan, iba't karing lalaki, at karing aliwapang babay. Lelangano ning Diyos, ring lalaki at babay, agpangking kayang larawan. Inyasat, balang kalapastanganan, king dangalan ning babay, kalapastanganan niya naman king Diyos. Inyapin, ring babay, kikilalanan tala, antimong magdala, king biening tao, at mayayawos la, ban ibayo, at sesenya, ing lipunan. Inyasat, ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, pupugayan no ring anggang babay, kaniting kapag masusyan ning Women's Month, antabayana no sana ning Nuan a Virgen Maria, ing Nuan Dili, karing sablang babay. Magrasyang aldo po kay kayungan, kakaluguran mit talapakiramdam ning 91.9 Bright FM. Malugod mi pong payabot kay kayo na ring entrance exams para king junior high school, senior high school at pre-college department ning Mother of Good Counsel Seminary maganap nala all Saturdays of March 2025, March 1, March 8, March 15, March 22 at March 29, alas 7 ningabak. Kukumbiran milangan po ding kayanakan alalaki ay interesado king die pa magpari, lalo na ring mag-graduate grade 6, grade 10 at grade 12 as sumubok mag-exam king seminaryo tamo. Maleyo, ikayo ating pakibat yun na ing palambat na ng panayan ni ngapong Ginoo. Tunay yaping mabye ing tula emo asa likot ing kapanayan ning kasalpantayan ng Kapampangan
ngening Jubilee Year of Hope, neng dakalang kayanakan ding magnasang sumubok king bie, pamagpari at bie pamagmadre. Kilub na po niting bulan ng Archdiocesan Vocation Month, agnanagnantaya pong manalangin, king Ginoo ning palutan, ban paralayang dakal at alasuyo, ban magobra king kayang asikan. Para karingaliwa na pang detalye niting entrance exams, magbisita kayo mo king Facebook account ning seminaryo www.facebook.com/materboni o kaya naman mouse kayo o mag-text king numerong 0966-336-6506. Kapatad, aw sana katani nga pong Ginoo, inya sana makibat tamo. Kalupaming pari at seminarista ning Mother of Good Counsel Seminary, we also want you to experience the joy of being called. Ini po iamong Aisen John Matreo Cruz, ingke kayong Vocation Director at talasuyo ang magkalub bendisyon ke kayo. This po. Pagbalik tamo po king kakatamong Radioton, king Alay Kapwa 2025. Umpisahan tane po yung kakatamong kwentuhan. And this is the best part, no, Yes. Mong? Among, kumusta ko po? Well, medyo okay naman. Ano pong, sa amin po kasi sakop, ano pong okay? Yan sabihan kong medyo okay kasi nung okay na ako, takbo na ako ni nga pong gano'n eh. Medyo okay pa yung proseso okay. yung pang maging full. Pero still happy, kaya ka na akong bukasyon at masaya, kaya ka na akong liban na binyan na ni nga pong gano'n bilang pari. Ne? At buri ko lang kumusta din pong makiramdam ngeni na pagnasan ko, panamdaman niyo po na mipno kayo nga pong gano'n. Mipno kayo nga pong gano'n kanitang kaurasan na anuman kaya kayong daranasan. Diyo nga pong gano'n kaya kayo. At buri ko andinan maya po oras din kapatid kayong sakop yapon Justin ni Doris, por yapon Kenneth, na ininggewarang programa in-extend for 4 days, 5 days. 5 5 Wednesdays. 5 days. Mo. Kasi aga nakakitang metong caption nga na makanyan, anything that has no budget does not exist. So, inimbo rin sabihin, So, we have the binadgetching 5 days, that means this does not only exist, but pero maulagaya. Yeah, Uling dati, metong yamong kay segment or Opo, mo. meeting, pero ngayon pa, inimbo rin sabihin, maulagaya ni. At sana po itang pami paulaga nga ita, mo ita nga baluyo, reng makiramdam at manalbe, nariya mo naman ning mitulak kay kayo. Bangka nita, lunto pa, ingaliwang pamamaralan, ning kay katang pamipakit, king kay katang kasalpantayanan. Kasanting na po among. Pasalamat kayo mo naman po, pasalamat tamo naman po. King karingega na ganang mamuuking 91.9 Bright FM, muling dininanda nakatamo na naman pong pamakitagon. May miyela pong oras ay ni, may nga oras every week, king balang Wednesday, bang kanta palalaman tayo. Dakal time, bang kanta, mo one time, big time, pero every week mariremind tamo nung nanuya po ing diwa na ning Alay Alay Kapwa. Siguro po masanting umpisan tane po yung kaya katamong kwentuhan. Among dong para po kaya kayo, siguro makananuya pong didinan kabaldugan or meaning ing kapwa o kaparang tao. Anyang pigugunamang kayo ni, of course, in the mind, balo mo, basta tao, katoliko yaman yan, Opo. o nino man yan, kaparamen tao yan. Pero, itaping makananukin dirinan kabaldugan na mo keng isip, nune keng kanakong daraptan, laltoyo ining kabaldugan ning kapwa, potang atin taong paparadaho. Uli kasi pigugunamang kayo ning kaparang tao, Paparap. so, itang kingwa kitang term kapara, kapara. Sasakay kan jeep, para Stop. ng kapa. So, kung kaya kadampa maglakad, nang kayatin, para, umara ka, bangka nito din naman panahon, at luntoy sarili mo. Ito ang clear example. Some years ago, mig-viral yun kaya kalingwan, ating meto nga babaeng papunta king obra, makataksiya, at medyo flooded king Manila, at itang Detang Islands. At meto nga babae ka rin, anak na siguro kaya pa ito 10 or 11, naked siya. Yeah. So, yung gawa na nining magobra ngayon ni, tinipay kin taxi, liso nga nitang baha, liko nitang blazer na, Yeah.
Pepasulod niya kitang anak. Kaya ba't kitang na makanyan? O ba't makanyan ka na, lakang malan. Metong yang malana ka no, may basaya, so palang yan eh. So ining babae ngayon eh, papuntay kay ngobra pero tinok nang yan. Pinara niya. Oh. Ning mangailangan. And I think makanyan mo naman nakitampot kay Good Samaritan. Ating maglakbe ng maglakbe, non-stop lang. Pero ini metong mag-stop. So para ka na, kung yung kabalduganan ng kapara, it's not only in the mind doon yung kay luntoya kay ka, pakit siya kay ka. At kaya ng oras ng pamangailangan. At patse tinok nang ka, kapara me. Pero, no ka tinok nang, maybe in the mind kapara me, pero may baldug, alayang kabaldugan. May baldug kayang daraptan. So, makanyang kaya nga kakit. At ining synodality ng apong Kiko, na yun po, Francis, Yes. okay, we moved together, but from that time, we need to stop. Niya pinatin niya namang conversation in the spirit, pigugunaman, makiramdam, because that is also one way of sharing makiramdam. So makanyang kaya nga kakit, kung balo nang tinod ko kanina. Masanting niya po, among, kumbaga ba, naman po bayo pero po tamisa nakalingwan tayo, uling yakupin po nandin kitang introduction. Mabilis yung panahon, among. Balam, kapilang pa mo, si Sir Doris talagang nagre-radio ton tayo. Ngayon, eto na naman Alam tayo. po tayo. Pero, eto ngang, ining panahon na ini, panahon niya mo naman, in Kwaresma, bang magpara, tok ng bagya, bang migunam, ne? As na po mo naman kasanting nga reminder king dalan pa siya magbiyahe, di ba? Wow, Pa siya, ka magparo, dire-diretso ka mo, mimwa ka. Mga paralis la retang alwa. Mapalaris na rin nga liwa. Wow. Trivia po, bigla akong siningit, no? Trivia po. Yung tema na ning alay kapwa king nasa Caritas, itapa mo rin pong alay kapwa ko, pananagutan ko. Sorry. Kapwa ko, pananagutan ko. Ne? Dapat ing pinili mi pong pamagat daring radioton series tamo, nino ing kapara kong tao. Ne? Iba't king parable of the Good Samaritan, yan binanggit na pong bishop nandin, ini mo naman pala ing peka mo munang tema ning alay kapwa. Inyang tinatag ning CBCP inyang 1975. So, kung pong kayong pamigunam, kaniting ebanghelyo, makananayo po ikiting alay kapwa. Okay. Alay kapwa. Wow. So muna, 50 years sana, ne? Yes. At apansinan tamo, 1975. going back, loan mo na. O hindi pala yung tema kanita. That means that is the essence. Nanining kaya katamong selebrasyon, nanining alay kapwa. Kapwa ko, pananagutan ko. Petong sigurong burikundinan pansing kenitang pananagutan or sabi siguro itang responsibility. Uling nalaman may responsibility, response and ability. The ability to respond. At palagay ko, karintaya kakit mo naman ng apong Ginoo. Gewa nakatamo, pero ay nakatagewang robot. Di nila nakatam freedom so that we can respond to Him. Ligura nakatamo, and faith is shown, mayakit siyang kasalpantayanan when we respond to Him. Pero, makanano ta mag-respond ki nga pong Ginoo, tatapa babo, banwa, makanano ito. But He is present. At pasalamat tamo king Ginoo tayo sa Kristo, uling, kimpa maging tao na, every time we encounter people at siya nga pong Ginoo. And there is always the opportunity for us to respond to Him. At masakit. Napapasakitan na munta ka pa Manila, munta ka Baguio. No. Anytime we encounter people, especially the poor and those who are in need, those are opportunities. Opportunity laki katamo to show our being responsible. Ating kalaban naman kini, yapin potang manhid ka. O kaya, Not affect. para ka rin niya lalaki yata yung manhid ne. Hindi ko po alam. Sa babae, womanhid. Okay. So, patse Okay. manhid ka, ka mag-respond. Yes. And when you do not respond, lulto nung ninoy ka. So, mayakit itang kakatamong pangataw when we respond. Diyan sa tang makibat. Makibat tamo, kaya tang pamangailangan. It's an opportunity to reveal who we are.
Nyapin, yung maulaga kayo ni, alwa mo itang mamye ka, midadake ka nun ating opportunity lulto nung ninoy ka. Ne? Uling pwede kang mamye, pero elinto nung ninoy ka. Halimbawa, minsan natin kung basa kwento, mega kaila, mega programa la, mega raffle fundraising la. So, nya lumal na la, ating metong karetang makakayabe mig head, ketang project kita, may kalikom lang dakal pera. Kaya ba kalwal makanyan, ating metong manyad kay limus. So, nga nanining miki atinan, makwalta. Penya biyanan pelmuran mo balong gewami para kayo nga na makayan. So, pwede kang mami pero are we responding? Kasi very important kita na yung alay kapwa, in focus, aliwa mo itang mami ka, doon papakit mo naman nuni ka. Both. At balo ko, ining kaya ngayon ining metong focus na nining alay kapwa, it's towards evangelization. Huling kay katamo, there was a time ginawa laping survey, research keng Kasalpantayanan Katoliko, at even keng kakatang catechism, ang Filipino catechism, hikit na ka rin na discovered we are more sacramentalized than evangelized. So evangelization requires adwana ning pami pasyag king maya pabalita, yapin itang maging maya kang balita, karing galupa mong tao when you respond. Buri kaya po itamong ikonyak mo naman kaya kayong homilinan din itang maging tamo mo naman tanda. Every time na magmasta mo, we are reminded na ingino manatili kaya katamo. At so kaya katamo. At ining pangatao tamong ini, regalo niya ni nga pong gino kaya katamo. At nung naning maging tamo, nung makanano tang makibat, yan naman ning regalo tamo king apong gino. Yes. Aga nakako po, nung ano lang, nung Ash Wednesday, 1 week ago, nung dati, pagka na Ash Wednesday, isa lang din ako sa mga nakikinig sa mga scholar ng sakop na nagsishare, no? Tapos magbibigay kang ganyan. Ngayon, hindi na Kasi ikaw na yung para bang isa sa mga nagiging instrumento ginagamit ng Diyos, bang kanta, apimit mula, dening mamye, ang poparening mididinan. Yes. At kabat maging ing kanawan nga napin, yung kaginhawaan, kakalat At masanting niya po ini kapara Naalala ko yung isa natin yung pinuntahan natin last Sunday, yung isa sa mga sponsor natin sa sa SEAP, no? Sabi niya, ako na napatapos ko na yung aking mga anak. So, ako naman it's high time na magbigay din ako sa iba para matapos din sila. Ikit na itang pami kapara, At siguro po among ewari po mig parish priest kayo kanita king Lourdes Heights, king Lord's Ascension Parish, king pong San Fernando. Siguro po, ating ko po bang agaganak ang karanasan nyo kanta na experience nyo talaga yung diwa na ning alay kapwa. Nung balikan ko niya, miras ko king Lourdes Heights. 2 years and 5 months ko ka rin. So, yung atatanda ng kumura itang brown envelopes. Yes. Pamye dala kanita reta, So, pachalay kapwa, ita envelope. Huling makanya yung may present. Maybe during that time, that is what is needed. But after some time, may grow yung alay kapwa is not merely envelopes, but also scholars. Alay kapwa, dakalya. Pupunta lang At Disaster. because of this information, may lawak kayong mga nintindi kayong alay kapwa. Pero kanita kanako, alay kapwa, distribute minalaretang sobri, patse may kain bilangan, be minala chancery. Makanya niya kanita bala mo, alay kapwa is kay mamye, pera, makanyan. Pero in terms of the itang pekadiwa na ningalay kapwa, papakit mo naman, like for example ako, potang ding kay EMDC, spam mara kanita, So, mitingan ko sabi ko, potang muntal na kayong masakit, observe. Ko tambing magkay, observe kayo pa. Lawen nyo, naning mga ilangan niyang duster, lawen nyo na, nano la rin panulo check yun. Uli na yung kayo, manyad kami rin panulo kayo kanita, Yes, Mong. Datang vitamins. So,
Then kay potang muntala, darla-dala rin. O kaya kulambo, mga yan. Nung nanin pa mangailangan. So, bante ka mo munta ka rin, di nan miyayan, mga yan. Akit me? Yun yung pamangailangan ng tao. And the more you do that, lalto nung ninuwi ka. Dening kay, dening spam. So, ilan mo nun mag-contribute la. So, yun yung gagawan. Kay ba't, potang munta kayo ka rin, nasanting siguro ako, sabihin nyo lang rin kahit tipunan nyo lang. Kasi nang kayo muntala rin, Eucharistic Minister, silang adwaling kayo, magluto ini, ganyan. Tipunan nyo lang. Masanting siguro, namunta kayo rin, manuki kayo ka rin, choir. Kay ba't, potang munta kayo, kay masaya. Wala mo itang munta, malungkot, pintay, Jesus, pasali ko, iya mo, ganyan. O yan yung kakaime na itang diwa. Itang pupuntalan mo na eni aliwa keka. At oreta rin ka na kung atatandanan, din kay, potang ating kung kaluguran na doktor, datang. Kay ating kumong, uli kasing mamasyal ko rin kanita, kareng kay Barangay Sitio. Ating metong, malo ko tinyan TV, mag-TV. Kay misan pisyala na akong Doc Dison, tang kaluguran ko. Kay malihari tayong puntalan tang kay, tinyang TV ako. Nag-TV ako. O nga lang kang stethoscope. Ano naman tayo? Bilip ko rin kayo. Kinain pekirandaman niyang makanyan. Itang may touch ko rin. May touch ko itang gewa na. Kaya pabadala yung panulo. Itang makanyan na then kay itapin mira sa ketang sitwasyon na mapara ka. Para tuknangan. So kasi siguro may itong yung idea tuknangan. Yapin itang kaparan tao yapin yung tutuknangan mo. Tuknang ka. Ulinin pamangailangan. So, but when it comes to alay kapwa, itself, itapindet ang brown envelopes. Ito rin atandaan ko kanita. Ngayon po white envelopes na mo. Naging problema pala white na ngayon. And then the programs. Kanita kasi makain kay. Information is important. Opo. Yan. Yeah. Ako yung natatouch ako lagi pag nag-meeting tayo, nagre-report yung quarterly evaluation natin. Most especially yung sina Sedge at si Krian. Nung nagpunta sila sa Masantol, I think. Yes. Yung pinuntahan nila talaga, yung nakatira, yung isa sa mga scholar sa sementeryo. Baha. As in flooded. So nagbotas sila. Diba? Parang kung isipin mo yun talaga yung kapara. Makisan metong kakarela. Nakabota siya, pumasok sila sa buhay niya, no? Bukod sa pagkikipagkwentuhan, pero dinanas din nila. Siguro, mas maraming karanasan si Sister Doris sa akin. Baka yung pinaka tumatak sa'yo kung marami yan eh. With all the programs no, ng Alay Kapwa, sabi nga ni Among, hindi lang kasi sa scholarship program, meron din tayong sa health assistance program. Marami rin po tayong na-encounter na masakit na yung sinasabi niyo po na potang muntala ding EMDC. Totoo po ita. Sa karanasan po natin, alita mo po kasi ma'am yung medical missions mo, and then we just give them medicines. Metong po karing extra gagawan tamo is to talk to them. Alamin po talaga kung may pakanyan la kabilian king health da makanta po. And then during disasters also, we just don't give relief assistance. We also pinupuntahan po talaga natin kung saan ang mga bahay nila, kung lalo na Masantol coastal areas mo, nagbabangka po ang sakop papunta doon. At hindi lang po natin inaabot ang mga relief goods, pero we stop and then we talk to them. Yun po ang for how many years ginagawa po yan ng Alay Kapwa ng Social Action Center of Pampanga. Tsaka maganda nito, nakita ko ngayon lang, sa pamagitan ng Alay Kapwa, kapamilatanan ng Alay Kapwa, bala mo, linto yung essence na ning sakop. Opo. Kasi, padami sabihan tamong fullness of life. Kaganapan ng biye. And yun yung purpose sa Social Action Center, the fullness of life. Tamo manggulang o mangulang. Noon ay mangat mo. At po ang mangat mo ka, nanimbo rin sabihin, tapin, kapara. Kuling pagnasan mong kumat mo ka, pagnasan mo naman, karela makanya napin.
yung essence na ning sakop. Siguro, o isang kanon, bakit mag-grow ya, Yes, mo. and different ways of expressing itang diwa na ning sakop, itang fullness of life. So, I hope one day, lunto pa itang miyaya luwang paralan na makanano yung pakiitan talagang para sana ning alay kapwa, which is evangelization actually. Masanting niya po kasi ining evangelization, kaya yan siyempre, in transparency, mag-report tamo, papakita ring programa. Pero yung metong mas effective evangelization, itang gagawan talaga eh. Yes. Pamamasyal, pamibiyebye, king diwa na talaga. Haliwa mo itang physical report, no na talagang ika mismo maging kang resibo o tanda na ning presensya na ning apong Ginoo. If I may add siguro, Saint Mother Teresa. Yes. Kulingan niyang kanita king Sambales na atin lang kay ka rin, atin lang house. At potang munta ko, ay makapag-share ko karelang biye. Yung sinabi ra, yung paninang sasabyan kay Mother Teresa, potang atin pupunta ti sa sao, it's better you come. Nga na. Munta ka. Elwa mo itang mamiyaha mo, padala. Masanting munta ka, bang kanita, then mo naman dirinan mo, bless da ka rin. Yes. Uling at sikarele nga pong ginunga. Which is true. Uling kareng poor 2 days ago, tindam tayo itang potang mukum, pikawani dala reng kabayo, kambing ang tupa. Okay. So itang makanyan. So itang simple things that we've done. At sinabi ng Jesus, na naman yung gewata karela. Gewata mo kayo. So, itang very, very important kayang ito. Tuto. Itang going there with proper disposition. Pwede na ka mangmunta ka rin, malambat ka pa, picture ka. Ay, pakabit mo yung tarpaulin. Hindi ka ma-focus. Ay, ba na ita, boat, ano. Chula background o kaya ilang mga background. Okay. Kanyaman So, po, yung kaya katamong kwentuhan, dakal pong salamat, among ne. Pero bitinan da kayo pa mo pong bagya at mag-commercial tamo po. Isundo tayo po yung kaya katamong kwentuhan, kaya rin daring mapila na patalastas ang pong paganaka. Keni po king Alay Kapwa Radiothon 2025, Nino ing kapara kong tao. Libutad ning pamibule-bule king panahon ning Kwaresma. Papalad ne ke katamu ning banal a kapulungan ti San Jose, ing esposo ning Birhen Maria at tigpanang talayingat ning Ginoong Hesukristo. King kayang pamanyese king anak ka Jesus at ing kayang indu tatangalan taya naman Yose anting patulunan ning kabilugan a banal a kapulungan Katolika. Manano na sana, king kayang pamamilatan, miligtas siya naman, imbalayan ng Diyos, king nanumang kasasangkulan. Inyapin king Marso 19, ing aldong kapag masusyan ning solemnidad ng San Jose, pasalamatan tayo ing Diyos, uling ating metong abanal at tao, aalang patugot manalangin para kay katamo. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kaya beyeng magmasusi king solemnidad ng San Jose at ibat po keni king parokya ng San Jose, king San Jose Malino, Mexico. Ini po ing kayong talasuyo, Reverendo Padre Robert Amongbong Feliciano, kura paroko keni po king mebanggit a parokya. Payabot mi po kambening kabilugan ming komunidad keti ing pamamuge. Masayang kapiestan ng San Jose. Magrasyang aldo po kay kayungan, kakaluguran mit talapakiramdam ning 91.9 Bright FM. Malugod mi pong payabot kay kayo na ring entrance exams para king junior high school, senior high school at pre-college department ning Mother of Good Counsel Seminary maganap nala all Saturdays of March 2025, March 1, March 8, March 15, March 22 at March 29, alas 7 ningabak. Kukumbiran milangan po ding kayanakan alalaki ay interesado king die pa magpari, lalo na ring mag-graduate grade 6,
grade 10 at grade 12 as sumubok mag-exam king seminaryo tamo. Maleyo, ikayo ating pakibat yun na, ing palambat na ng panayan ni ngapong Ginoo. Tunay yaping mabye ing tula emo asa likot ing kapanayan ning kasalpantayan ng kapampangan ngening Jubilee Year of Hope neng dakalang kayanakan ding magnasang sumubok king bie pamagpari at bie pamagmadre. Kilub na po niting bulan ning Archdiocesan Vocation Month, agnanagnantaya pong manalangin king Ginoo ning palutan, ban paralayang dakal at alasuyo, ban magobra king kayang asikan. Para karingaliwa na pang detalye niting entrance exams, magbisita kayo mo king Facebook account ning seminaryo www.facebook.com/materboni o kaya naman mouse kayo o mag-text king numerong 0966-336-6506. Kapatad, aw sana katani nga pong Ginoo, inya sana makibat tamo. Kalupaming pari at seminarista ning Mother of Good Counsel Seminary, we also want you to experience the joy of being called. Ini po iamong Aisen John Matreo Cruz, ingke kayong Vocation Director at talasuyo ang magkalub bendisyon ke kayo. This po. At magbalik tamo po king alay kapwa radyoton, dakal pong salamat king kaya kayong pamanantabe. At nung nandin dimdam tamo at may palalam yung diwa na mismo ning alay kapwa ing kapara nung biyasa tapang magpara utok nang bangkanta kit tala din ning kaya katamong ding kapara tang tao na kapara talapin kaparehas tala na may panwanan ngeni naman po ding programa ka rin tamo mag-focus ding susopan na ning kaya katamong alay kapwa evangelization and resource mobilization program ketiking kaya katamong archdiocese. Among dong, medong po karing panay yung sasabihan kaya kaming mag-obra king sakop, ya pinitang ausan tamong stewardship. So, nung lalawin tayo po, makayog na po ito king alay kapwa nemong. Makananay po akakiting alay kapwa anting metong aparalan ng application ng stewardship. Okay. So, muna-muna, of course, in stewardship, it's a way of life. O yan yung biyata mo. You are a steward, I am a steward. Yung balang metong steward ya, huling ala naman din natangkete keng yato on his own. Ala naman din natangkete keng yato, balang kabod niya mo, walang Superman yung may bagsak mag-umpisa ba kay. Noon balo tama, tintangang penibatan yung apong Ginoo. At yung apong Ginoo yung mimiyek yung kakatambiye. Kaya mag-birthday tamo, pasalamat tamo, pero napasalamatan tamo. Actually, imbye tamo. Imbye, binyene kay katamo ning apong Ginoo. At aliwa mo itang mismong mangis nawa ka, gana-gana talents, tingkang pera, nang kay, nung nanuman yung kayatinan mo, yung kabuwan, pigkatiwala na kay katamo. Nya, katiwala na katamo. Yapining when we speak of pajapisabyan itang stewardship, yapining itang pamibiyebyen na ni meto ang katiwala. Mas kininoy ka. Mas kininoy ka. Tanggapan mo man ang pongali, naman kaya kang ambat yan. Bawa, ako mayari kong pari. May nag-aral ko masalensya nga mayari ko. Actually do. Dito sinaw, then tinuro. Nung alang tinuro, nakon mayari. Botong papunta ka king Manila, sa aking kambus. Miras ka rin payapa. Everything. Kay ba't? Ating hangin. Gana-gana rin. Health, etc. So, akita mo, yung biene, ni nga pong Ginoo. Binyene. At ita mo naman, to respond, may biya tamang ting katiwala. Nyapin, maralas pinagkay sabihan ko pa siya, sabihan tang kasalpantayanan. Tingkang kasalpantayanan, tingkang faith. Tingkang faith. So, hindi rin sabihan to, para ka na. Half of the truth is, manwala ka ating Diyos. Then the other half is, aluwai ka ito. Aluwai ka yung Diyos. Nyapin, may biya ka, nung aluwai ka yung Diyos, surume ito. At turume yung Diyos, kapamilatanin kaya kang pamaging katiwala. Na naman yung biya na kaya ka. Aga nakakaya mo ini, yan yung pigunaman kay, anyang mayawis kung
king nun siya sure, ning nun siya kanta. Gagawa na akong obispo ng Papa Tami, St. John Paul II. Talagang malambat ko kin chapel, may guguna, muling nanuman yung pakiba ko ka rin, that will be for the rest of my life. Makanyan At medyo tatakot ko mo rin. But you know, anyang miras kaya tang puntong, kahit kumakanya, may palawi ko kaya tang at lectionary. Kasi ako pamikmisa kanta niya, munta ako, maranong kumiko Kingwa kitang libro, binasa kitang kay first reading, ay liging gospel for that day. Yung gospel from Matthew 10, the sending of the disciples 2 by 2. May kakay kayong attention ko kagad, japit ang verse 8. What you receive freely, give freely. Sabi ko makanya, ano mo yung tsuka ko na yabat yung hapong ginu. Yung kasalanan ko yung kako. Nya, yung hapong ginu, agkatana akong binyena ka ako. Yung pamilya ko itang binyena, aliwain ka ako. Uling pa siya yung binyena ko itamong ka ako, kasalanan ng ibiye ko. Tama kanyan? So, kailangan nilalagyan itang nabinyena ka na ako. And I think, karin tayo kakit isang one way of living the spirituality of leadership. Stewardship. It's a lifestyle. Makanano, may itong yapining alay kapwa. Rin kay kayong gagawan tamo. Nulaben tamo, dakalibin niya nga pong bukasyon. How do you share your vocation? Bawa, yamong EJ na din magsalita ya, mag-invite siya. Sharing is vocation. Inviting others na, baka po ta, pareho tayong bukasyon. Try. Go to the seminary. Married people. How do they share their married life? Very important siya yan. Lalong-lalo na karempingari. Nga po tang daguling anak. Potang dagul ko. Buri ko kalupa ko larima ko. Makanya nitang pamibiyabiyarang mayap. Masakit dili tampot. Ako kapilan man. Kumakiasawa. Ako buring makanyitang makanyan. So, that's also what we share. Kitang kikatang bukasyon. And then, nano pa yung kikatang talents. Obvious na. Nyapin, ating ko naman anyang kanita, king Sambales, ating meto nga kay kita king partner ning Olonga po, pakya po sana itang Mandalay libro. Warating makanya Mandalay libro, puntalano rin anak. Okay, tuturo na lang. Atin makanyan, kanita mo rin. Library kariton, makayan. Atin makayan. Paki sabihan na lang, tuturo na lang mamasa. That is also the spirit of alay kapwa. Sharing what you have. And what we have, mo, kay pera. So, kaya rin tayo siguro akitining alay kapwa na potan dala tayo kayong stewardship, akit mo lalawak na ni nga daki. Nani nga daki. Pamangilala, kung kakatang kasalpantayanan, makanano tanda daki yan. Bawa, tegawan ko. Okay ni itang Aguinaldo. Bagay kanito, dempera, at least, bisa ka maging bayani, dempera, Ngayon, balam, bisa ka maging animal. May palitan lang. Animal. I don't know, Sabi niyang misa nating kay, ating makakabit kay king nanulagyo ating makakabit kay Facebook. Opo. Kalungkot. Makakabit yung mamigsalito. Ako palagi yung pinagtatrabaho nga na wala naman ako sa pera nga na. Damulag. Lain damulag. Kanina yung damulag, getang pesos siya tayo doon Inalis ako nga na. So, nakita mo nakita mo, bilang tegawan, po siguro, usang ko rin tegawan, makanano itangke kayong tengwanan na deng anak, hidaking kasalpantayanan. Makanano. Makanano tanda dake karela. Siguro may itong pong masanting, potang birthday o kaya mikit kayo rin kay kayong nainak, dahil kamusta na? Nano yung balo mo na kayong kasalpantayanan. Tuturo, biyasa na kamade, nano rin pangading balo mo. Yes. Balo kaya po yung igpami pero kapi naya pa. Kaya pa po balo itang manya din kakanan mi aldoldo niya siguro laking kakanan.
O, munta ka ako, bala Sabado, turwanan da ka. Tama kanyan, tan diwa, dakal, nalawen tamo ini, yung binyena ni nga pong Ginoo, then the more we give, the more we become rich. Uyan, baligtad kang yato. Kaya yato, pati, ito, may magisan. Pero kaya nga pong Ginoo, patangay mo yung binyena, the more you share, the more maglapo. Uliping, ako panuwalan ko. Kapilan man tayo sambutan ka na kaya nga pong Ginoo. Opo. Gawan mo ini. Ikaw siguro, experience mo. Tingkang binye nga niya po, tamo, may doble itang binye mo. Siguro, experience mo yan. Normal scenario Aba. po kayong sakop yan mo. Oh, itang kaya na, itang continuous. Pero may itong yan, challenge mo naman kay katamo ini, stewardship. Kaya pinitang katiwala ka, timpig katiwala. Ngunit sabihin, ang binye na ni nga pong Ginoo, kay kangan yan. Halimbawa, nung kalbo ko, dinina na ako shampoo, sa liko kay shampoo. So, I have to give it. Kasi din, gaya nga pong ginuto niyang binyeke ka. O, dong, binyeke, no. Pakidalan may kang kainin eh. Ang po yun, makanyan. Ay, tatango na kang tatango, pero yung mo naman ang tandanan na ito. Kekangan. So, yung opposite na ng stewardship, yapin itang kekangan. Opo. Kekangan. Dapat siya may biya kang ingisip mo, kekangan. Ay, tapat itaw, bandyan mo, salwan mo lang, makanyan. Use them. Manipulate them. So, siguro ito yung stewardship. I don't know nung makatudya kitang diwa. Kaya po mong itang manonyupin tang katiwala, bilang steward, katiwala. Malam mo, may pagkatiwalang ka. So, ngini, yung tiwala mo naman ang ting may pagkatiwala, no, kaya mo bibili. Kaya may pagkatiwala kaya, ha? Pati kitang may pagkatiwala mo kaya ka, mo na pamye, talnan mo na ang panghawakan mo. Pero, itapin magtiwala ka kaya tang migtiwala kaya ka, na, nakapaborin, nakapaborin na mawalan. Kasi minsan po masakit ito Potang mamiya ka, potang minsan, balam tataya ka naman. Potang tinaya ka, potang kareng miyahay luwang bagay, kingyato, ay talagang potang kayo masambot ka. Pero patsiyapin pinindiwa na ng pananampalataya, our faith, tataya ka, kingapong Ginoo. At patse tinaya kingapong Ginoo, sabi na pinapon juju niyang ordinasyon na yaka masambot. Hanggang kapilan, ka masambot. Diba, kaya yan, palataya yan, sumasampalataya. Pananampalataya. Pananampalataya. At karanya po itang diwa na ning stewardship ang poing alay kapwa. Siguro po bang kanta mo naman, baluyula, din kaya katamo pong miyayluwang programa, na ning kaya katamong alay kapwa king sakop, ding pong kaya kayong do-donate balang ating kong bibyeking kapamilatanan ning sakop king kaya katamong alay kapwa, mapa-kanse man yan, mapa-second collection, or mapa-itang envelope. Ita pong 58% kareni pong total na madodonate, ila pong miraras king karen programa na ning sakop. 10%? For health assistance program, 40% for the scholarship program, and then we have also 20% for disaster, no? Tapos yung 10%, yun po yung budget for Alay Kapwa sa king promotion, king gastos po ng Alay Kapwa program itself. Siyempre po, atin la naman po, mididinan la naman din parokya. Ilang percent po yon? 10% is being given to the parishes po mo. So, 58 plus 10, nasa naman yung 32? May BBA po king National Secretariat for Social Actions, king pong CBCP mo. Nasa Caritas. Nasa Caritas po. So, may pipit na rin. At kalupa na po ni nga banggit ng Sister Doris nandin, kita pong 58% amiraras king sakop, at sula po ring programa tamo kalupa na ning health assistance program, at sula naman po itang balong tamo mo naman na scholarship o sakop educational assistance program or SEAP, at ideta pong patse manyawad tamo pong donasyon mo naman, patsetin masasalantang bagyo, karening kaya katamong kabalen, ila po ring didinan tamo, ila po ring programang pakibatana ning Alay Kapwa kapamilatan na ning sakop. Itang 10% karen parish, no karen lululob deta. Balo ko po mo kang Ministry on Ministry on Service. Service. Po, Para po kareng para po naman karing social service programs ning parokya. ning parokya. Siguro may itong kahit tamo ita, malinawan tamo, di na talang information about that. Na po itang may dala ka rin, may biyela rin,
O karla pupunta banta, may kabila po may abela karetang kay 50-50. Ne? Opo mo. So, Ah, malaman noted. mo, Kyla, at ilang intentions. Yes po. And we need to respect the intention. Opo. Yes mo. Anyway, dening may nga rin kay katamo, may mila. So, we are, balamo, trustees. Nga po tanging trust sala, malino karetang pididinan tamo no karlamunta rin. Yes mo. And from time to time, siguro, we can ask them to share. Eh? Kaya po, at tampo kanyan guest, ne? O do po mapanayan tala mag-confirm maparokya. Okay. Pero kaya naman Asyerda. gagawan tamayan. Oo. Kareta. Okay. Yes, po. Makanado In one doon of our papakit. segments. Na. Dangan dareta nga liwa, ay 10% siguro kempero kaya ako no diretso ko lang naman din nga liwa akong burimbye. Ano di may dagdagan ring pan-sustain da itong 10%. Kaya mo information when people are informed, the information comes also. Yes mo. Siguro po, among dong, malyari yung pong idake, siguro nung nano pa po yung kakakit yung ting vision, para king kikatamong archdiocese, para in relation po king programa tamo king alay kapwa. Wa, siguro metong masanting kanini itang susopan tala ring alwa ring mga ilangan I think we need to make a survey nano ng milyari ka rin sinopan tamo ne Yes. nanang milyari how do they imbibe in diwa na nining kaya katanggagawan scholarship po yung alay kapwa makanano yung linob karelita ako din kayo sasabihan dalo niya choko ken program ne keng Galilee keng assist kanita uy buti pa kayo sa Pampanga yung mga ano dun mananampalataya very generous ganun oo, totoo yun. Pagdasal nyo kami para we will also learn how to be generous like them. Kami mga pare ako. So rin isusopan tamo siguro, aki de itang papasyag na ni Babieta Karela. Ang porentao. Nani papasyag da first, yung papakit da rin ng memi, itang dining beneficiaries, they are being trusted. Yes. Magtiwala lang. Opo. So, kita susopan tala, kumusta na itang pamagtiwala. Ne? At biyasala naman magtiwala. No? At pagtiwala ramo naman, yung karela sarili, kaya nga pong gino. Kadwa, ininggewa tamong diwa na sinopan tala, ila mo naman, makananon laltoy taking karelambye. Ne? Kasi, ing malilyari ka rin, itang babyeta mo, at inyang i-express. Akakit data. Anyang malatita mo, patse, dininan meng kending anak, balo na kendi ayan. Opo. Pero botan tuto atana. Mag-aral ka mo, dinanda kang pang pamayad matrikula, mo itang bala mo, potang akit, da ka bala mo, meral ko ka mo. No. No na itang papakit ko nga ita, ahakit mo ka rin, itang tinulo kong pawa sa pondaya, napakamal ko keka. Nya potang mag-aral ko, ining tatalnan kong perang pamayad din niya, akakit keke ni tatang ko, o ima ko, na karayo dugo, diyang malungkot ba der, so that ako, dasang ko itang biye, paninap dan pampaninap ko. So, akit da sana rin isusopan tamo na ining akakit da at inyang express na ano ita. Lawan tayo tan diwa nga ita na makaranyan lulto ka rin sinopan tamo. Okay? And then, siguro, kare nga liwa naman, mantun tamo naman, malo makarano itang survey, makarandam karela, nanula rin karela ang pagnasan kembye. Okay. Above the material. Naning karelang pagnasan kembye. Maninap la pa. Maninap la pa. Naning paninap da. Baka nita, akit tamon, makanantan tutod. Opo. Baka po ta, bandang tuli, mamiye tamong makanyan kay, karas tamo karela, tinalang grocery. Opo. Titipunan daw pala itang makanyan. So pandala, but then, malanta, makanantang mikit, bang kanita, nano itang atsuna karela, at kapamilya tayong saop tamo, miyabita,
Lunto itang karelang pangatao, pamagmasabal kimbye, etc. Banta, akit tamo, isaup tamo, ayuda mo. Ngayon, ipinin kaya akit mo, wala mo yung madidevelop, culture yan. Opo. Anyway, bottom yan, hey. Susentwa na ka. I don't think that is our life. Ne? Uling easy. No. So, pantala, so that they can stand on their own and they can become responsible. Yan mo itang totally dependent makanyan. Kanano tala nga sopan ka rin. Nabanta akit tamo, yung saup tamo, talagang saup ya. Noon tala pa paralyze. O kaya, tuto din gagawin tamo. Maralas, tama itong kung baby example, itong Boy Scout, ready to help. O nening matwa, mandala yung bag, makanya. Sino pa ne? Ready to help. Sino pa ne? Linipat ng dalan. O, lola, tutulungan kita. Linipat lang dalan. O, nanon jeep yung sakyan mo nga na, balik mo ko ka rin ko sa akin. So, what has so pandala? Hindi naman We pala have yun to ask, no? We have to listen to them. Yes. Banta, we help them gradually to rise above merely their physical needs. Well, remember, yung metong temptation, ne? Yang kay katang gospel, ne? Physical needs. Yes. Dano pa niya Jesus, o gawan men tinapi ning batungin. Ne? Sabi ni Jesus, no? Iya mabibihin tao kaya tinapi. Ne? Kapag may kibat yung demonyo, dapat din yung palaman. Bibiro ko mo. So, makanya, pata sa saob tamo, aso pantala lubusan, ne? Mo kitang relief no, ne? Akit tamo naman, marilibla mo naman. Kitang karelang panlalawi kimbye in the light of faith. How to lift them. Bala pong nagbe-bless si Apong Dong. No? Ito napulot ko po sa kanya. At ito na rin yung aking sinishare pagka nagbe-bless. Para bang, wag lang yung basta, anong gusto mong maging? Then, mag-board exam, then mag-test. Sasabihin nila, gusto kong maging nurse. O, anong klaseng nurse? Sana nga Apong Dong kanta. Kaya sabihan mo, pediatric nurse, makanyan nurse, ER, pero ano yung klaseng nurse? Makayon. So yung diwa na para bang sana maging kang Kristiyano na nurse, no? Banal a nurse. Hindi lang yung kung accountant ka, hindi yung corrupt na accountant, hindi yung nandadaya na nurse, nandadaya na engineer, kundi ito yung diwa talaga ng blessing na pagka tinanggap mo, maging blessing ka rin sa iba. Okay. Thank you. Si Denny po ilang assignment mi kanyan, Ikit Yes, kay Sister Doris na din, mag-take note ya. Yes. Mangopya na ako muking notes na kanyan. Kita dito ang assignment ni. Kailangan po inimong. Oo. Kitang kaita mo. Sige. Salamat po, Among Dong. Isa po sumila po king discuss nandin, share nyo po nandin. Assignment tala po apong Just. Siguro po Among Dong, last question na mo. Nano po kaya yung mensahe yu at panagkat kareng kay katamong talasal pantaya king Archdiocese ngayon panahon ning Kwaresma at panahon po ning Aray Kapwa. Okay. So, naluyan tamo yung makapadurot kay katamo, social media, potang marap tamo ken very, very seldom na manakit tamong makasikan lub. Ne? Akit tamo, problema kini. Of course, yung kaya tilunto masanting bala mo, hey, kaswelo mo, may pag-reconcile na lari. Ex-President Duterte, ang po ilalaki, may AI pala. Mapi ka makanyan. Yes, Na eman pala, totoo, Opo. O recently, ating magkantang we are the world. We are the children. Then magkanta rin dictator sa president. AI na naman. Ito mga niyan, kay makabalag pago. Receive. So, para ka na ako, kaya katamongan, pari, ampong laiko, no makananutang makasikan loob. Makananutang makasikan pag-asa, especially during this Jubilee of Hope. No makananong in Santo Pampa, kita mo, dineclare na yung Jubilee of Hope, pero may peligro yabi. Pero in spite of that, he kept on smiling, focusing always on God, prayer. Balo tamo yung paligtas
kaya ni sakit. Pero still, nakita mo, dapat ang bala mo, the situation is becoming hopeless. That's an opportunity, akita mo, yung kayusan keng hope. Ne? Pata nga kakita mo ini, gana-gana, eta mo di-deny, maliliyari yan. Pero, ano ka rin nga pong ginukin? Tayo ba rin mitatambunan, pakit tayo? Pakit tayo nga pong gino. At makarano tayong pakit, puto duguretang mga patanan kayong maliliyari, mga bayata, nandiyan pang lelen lang mo. Kung atin tamo nga gawa, then makasikan loob ka relata. Ne? Makasikan loob, naman walala, at yung pangmaya pa tao. Ne? Yung pangmaya. Dapat nga kakita mong makanya na matura, haro, eleksyon na naman, pare-pare wala rin na mo. Pero kahit yung kakakit, metong taon talagang selfless. Uling ikit mo yung biyenan po yung gagawa na manwala ka at yung pampag-asa. Tama ka niyan? So, ita mo reta. So, siguro po yung panagkat ko mo, sabta mo po, we cannot work by ourselves. Yes po. Mantunta mong kayabeta mo, mantunta community, mantunta mong grupo na kayabeta mo, lawanta mo, makanan yung gagaloy nga pong gino, busal da rin. Tayo paboren, may tatambunin. Napot ang abiyabeta mo, lalawanta mo, itang mga santing, panagkat na ni nga pong gino, maranyang gagalo, without denying, itang denying maliliyari. Pero, dahil yung tamo siya nga pong gino, at o ito yung pasiklangan tamo, then, o ito yung kayawsan tamo. Busal na nin dalumdumay ni, makananutang saslag. Uling makanya naman ni Jesus, sa niyan din tang ya, yung magdala salaw, nandun tao ka na burira dalumdum. Bagay kaya beta ka, nandun tao nga nandyan. Burira dalumdum. Pero, yan na siliyang sala. I know it's not easy. Yes. Lalong-lalo na po, talalabulanda ka nga, burireng matda, but remain. At sana, bantay yung matda, kumata sa laki nga pong gino. Ang Remain paborito kong lighted. kaya niya nga tsoko king kaya, king Lord is Heights, Baby Santo. Tangkay kaming kebit kung tema ketang kay. Kebit kung tema ketang kay kaming repository. King Baby Santo bing kakukasindi, kamapundi. So, potang may kan taong magdalang makanya na mapupundi, o ito po yung kayawsan tamo. Tinggawan tamo. Aga na kaya po, batian tayo po siguro makiramdam ni Sister Myra, ne? Yung sekretary ng Apong Dong, King Chancery. Ita po nga manwanang pa ne, ing po kanong makayawa ka nga Apong Dong, yapin itang patse, ing joy na, ing saya na, ne? Ing humor na. Anya po yung sister, balo tayo po mo naman, kilala tayo, bansagan tayo, Sister Joyful. At sana'y katamo mo naman, kalupa na Apong Dong, kalupa na Sister Myra, sisindi tamong pane, ing kaya katamong palablaban tayo ng api, ing kaya katamong lugod, kasal pantayanan, kapamilatan ning pamanyindi tamo, king sala na ning Apong Gino. So, may panyaman po yung kwento ne po. Kulang niya po yung metong oras pero po pututan tani pa mo po Kenny. Among Dong, dakal pong salamat king kaya kayong pamanantabi kaya kami. Kareng pong dinaki yung kwento, karanasan at pamipalalam king diwa na ning alay kapwa. Karing makiramdam naman, sana po mas mipalalam at mi-refresh in kay katamong kay balwan king alay kapwa. Ne po? At sana mas akit tamo nung nino talaga in kay katamong kaparang tao. At bayo tamo po mamupos, basantala mo po at itamo pong comments and greetings ang social media platforms tamo. Ayan, syempre po, umpisan tala, batian tala po rin kakatamong makatutok king FV viewers, di Angelica Aquino, Marie Aubrey Basco, Kenneth Dison, Jun Cura, Men Sioho, John Garcia Tolentino, Joanne Gonzalez, Christian Lay Pesimo, Lisel Nasino, Gamgam Liza, Norin Omar, Manalo Jefferson, Ampoy Juliana D. Vicente. Ampoy Miss Giselle and Lasquite Gaviria, former Sakop staff po yan. Kong Freddy Parungaw, Kenneth Dison, John Michael Fortes, Laika Santiago, Miss Agnes Guzman Katanggal, Joan Dungo Gonzales, of course, Miss Jessica Santiago, si Ate Kai, Pamela Joy Isip Pingol, we have also Jade Singyan,
Miss Gina Manalang Yap, and of course, Miss Krian Maria Mercado. Kaya bela naman po di Agnes Dizon, Manalo Jefferson, Larden Manikdaw, Gat Lozano, Eco Mike Papa, Sir James Pasamonte, Lerma Salenga, Jelaine Mandap, no, dingalawa kaya betala na magkisakop, Winnie Nalus Pineda, Aida Mendoza, Ampoy Teresita Garcia. Hello rin po kang Miss Elizabeth Lugtu, Marzon Santiago, Nugid, Miss Chinchin, Miss Kai Manarang, si Miss Linda Anicete David, Miss Nati Pangilinan, Jeanette Mainsa, JV de la Cruz Pineda, Lolo Bobby, Helen Varquez, and Miss Edith Ico. Ayan, karakalda po ring karakalda Malben, po. Maya Poras po, Mace Giao, Joanne Gonzalez, Che Dagdagan, Ampi Dizon, Fed Miranda, Kenneth Dizon, Isi Sambile, Maria Lisel Alcoy, Elvira Baknis, Ampoy Onin Navlag, Ernelin Bautista. Mr. Justin Mercado, Josie Gatos, Mother Alona. Mother dear, hello po. Mother dear. Sorry po. Mother dear. Yes. Miss Alona Zuba, Elvira Ibe, John Dave Brava, Trajano Doris, Judith Silvestre. LB Raibe, kumari kita yan. Oh, hello po. kumare. Mare, kamusta? Amelia Arquilano, Doris. Kong Erwin Sanggalang, fried rice, as in fried rice Perez, and Miss Marlene Permites. Yan, syempre po, tsula pa po di Snowmon Ara, Esperlita Sales, Nels Falaria, April Ray Oleb, Sheila May Debuyan, Maribel Zamora Cinco Mendigo, Charmen Matre Aguirre, Diosdado Laguna Argomido, Ampoy Ann Dulgime. Ikong Troy Manalak po, Marieta Ma, Laura Teresita, Lucy Pagsanhan, Amelia Arquiliano, Hershey Yap, Noemi Donato, Regona Errol, GD Vigionale at Ching Merly Sanchez. Okay, Jonalyn Cabal, Noems DMGZ, Maria Bernadette Ordonez, Melesia Hosme, Beth Teves, Jessica Banting, Luz Nukum, Sally Jane Forto, Giancarlo Bordeos, Markims Jotham Abellana, yan pa po. Miss Leslie Formentera, Mario Austria, George Galabasa, Tiu Sibara, Mark Hill Katipay, Maria Victoria Guape, Dory Vergara, Aurora Pangilinan, Ubalde Sikat at Grace Somera. Yan, ating para po karing kaya katamo pong FB comments, yung kaya katampong kaya ang tabi mo na makisakop, Tita Sally Ginto, good morning po, Maya pa oras po. Igat Lozano naman, Nana po. Ayan, syempre, advance happy birthday po, among Archbishop. Thank Yan you. pong, Friday. Ayan. Ernelin Mendoza Bautista, magrasya nga bak po, among Dong, among Justin and Ma'am Doris, watching from Kulubong. Opo, metong po karing leaders tamo okay. at Ching Ermelin. Maya Porras po, God bless po. At Agnes Dizon, na blessed day po, watching po from Santo Niño Parish. And last but not the least, no, Ching Mel Reyes, watching from Santo Domingo Parish, Mexico. At dakal pong salamat yung pamanantabe yun eh. Sana po din pong eganaganang may bati, ang pong may banggit. May palalam ya po ing diwa na ning alay kapwa. Ne? Mo po mamye, no ne bibiyemeng anting regalo ingkya kang sarili. Among dong po tapo ating kayo pong buring batian or shout out karing kaya atamong Lejo listeners. Of course, si sister, uling maka-onya pa mo rin kayong sister. Pero kay ba nang may body patdanan eh kanya. Sa sister Myra, di Manny, Sister ding Joyful. Kayabe, King Kai, Chancery, ne, di apong Norman, ne, Rev Bas, si Renz. So, ang poreng Kayabe King Finance, Chetra Kakatangkok, Ate Sel, poreng kamag-anak. Din ka na akong pangunakan ng pong apu. Ang poreng kapatid stage ng kay Manal Bela. So, maya pa abak kay kayo nga. Bengin Diyos kay kayo nga nung bengi king Karela. Awa. Nakalang pong Thank you. salamat. Opo. Ay, pa pong patagal. Yeah. Fresh from California. Yan. Yeah, we went international, no mo. So No. from Corazon Reyes po. Cora Reyes is from California.
And then, Ubaldo Sikat po nga na maya pabak po among dong, among just, God bless us. Thank you po. Okay, so dakal pong salamat. At salamat po, Bishop. At salamat mo naman po kaya kayungan may kiramdam. Ngini po anyawaran tayo po ing kaya katamong panalangin at bendisyon. Apanimunan ng kaya katamong kaluguran na Arsobispo, among dong. Ilagyo ng pampo ng anakan po ni Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, igpami muna dakala salamat at lelangan mo kaming kawangis mo. Ini metong yang maragulag grasya, dapat metong yan naman maragul a responsibilidad. Uling nung lelangan mo kaming kawangis mo, dapat kaming may biye-biye kaugali mo. Naakit da ka mo naman karing paramin tao at idake ing kaya pa napigkalob mo kay kami. Kanitin panahon na po ng Kwaresma Ginoo, dinan mo kaming sikanan at matingid apamangilala king presensya mo karing kalupaming tao. King saop ng kaya kabanal Espiritu, sana po makasadya kami naman toknang bangkanita harapan mila rin taong mga ilangan. Kapag maglakbe kami po, sana kami sulong ng sulong. Mabiyasa kami mo naman painawa at lelenla detan taong mamaus king kaya kaming kasupan. Mapalaring adwanda mo material. Nunin kaya kaming panahon, kaya kaming oras, balang pakiramdaman. Dinan mo kami po sanang grasya ba na agawami, ingipakit da kakarela, kapamilatanin kaya kaming pamaging kapwa. Iti nga na doon, may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung ginumanatilia kay kayo. At kay kaanti mo rin. At may Panginoon Diyos, bendisyonan na kayo nga, ni Pampo ni anak, po ni Espiritu Santo. Amen. So, dakala salamat. Pong Justin, Doris, thank you very much. Thank you rin po, Bishop. For yung staff, thank you. Amen. At kayo ni po, mayayari ing pilot episode na ning kakatamong Alay Kapwa Radiothon 2025. Ang tabayanan nyo kaya po, next week po, ang papapukareng daratang Miyerkules na ning Kwaresma. Next week po, March 19 among, pigunaman natin at palalaman taning metong karing programa ning Alay Kapwa. So, next week po, deta pong benefactors natin coming from the schools, po, ing guest tamo po next week. Wow. At aliwanyan na naman aspeto kanyan kay kareng tutuki, bangan tamas mi papalalamla. At isundo tamo po ing pamirakayanan, pamangadi at pamagsakripisyo kaniting panahon ning Kwaresma. Isunduya po ing diwa ning Alay Kapwa. Ini po ing Alay Kapwa Radiothon 2025, Nino ing kaparaking tao. Kung